mau Yehowa nenye be gbogbo budo ge yi yo te kamade wo hundodo kle wo jidodo nanu Yehowa mau de kako maga ama nanu ado yolia nanu jona yi woni be amaro tendro adam vonama le yi sesemai mena kporu kiola mare igen aro ramvonu fi malaba na yiwa fi mai ne na taroge gaka majiba marun kujina oba na yi o sasa yi yo tekama afi malade yo laba unha na doma wakpole bla khose afi mala yo laba unha na vli wo khoseta na dogbera na mau abie mau tase adore gbene no viye eturula danyakle fofonyo efie ha gama suge ya debe na se gombe ela bena naneke mesna mawo enyagba kata linyama na kpuru kiole yi yarema ike khonama buro amaro yo kata flachi wonto na buibe unya maro yo boy akpo khonama rele gake makwelo body mauli nanake maseniu yata to kunyo na ida okloji na dogbera sesalama toy abiabe Yehowa maunto na veyenu adeyelege yi sesamama awoge no amadongo yo to wori esesa wuto enu klichu yo Yehowa mawo na amadongo ri to revie to taflachi magogo kemo kaka mawe yata efieza ya dokumajibe madeji fonao no to bele shalege yi yaola magabu mopopo esia maga fakonyi na okonyi fafare nana na bu mopopo eike ava geu adana mo nyakata myenyale yi yale nyakata myenyale yi ya saseme nyakata myenyale enu kameteme dake na dojire mawa mana nwa pe okpo gberigberigberi na dojire mawuri mana nwa pe okpo gberigberigberi o mena wu pe ame o mena wu pe ame o ji dododo de mawu ya mena wu pe ame o mena wu pe ame o mena wu pe ame o ji dododo de mawu ya mena wu pe ame o na wo ge yi wo sese madaka melina o na gblo wo nyawo na o nya selali anye Yehowa ne do jidewu mena wu pe ame o mena wu pe ame o ji dodo de mawu ya mena wu pe ame o ne wo ge yi wo sese madaka melina o na gblo wo nyawo na o boda nya selali anye Yehowa ne do jidewu mena wu pe ame o mena wu pe ame o ji dodo de mawu ya mena wu pe ame o no vinye mana naga wu nakpe o na do jidewu na chu mokpokpo dareji ya mana wu nakpe o sia mawa taflachi enu kata le shima mawa meina no ga fiere ka fia wona o yata maga wona o be yi matomiela avona yo leko avona we ma vona o no vinye mokpopo na no ashi osia mawu merianu afina na meo mawu merianu afina na meo ho eji seko awe na odojidewu atewawe miape mawu medo akponu nusianu le sime miape mawu medo akponu
nuo kata le sime wo dolele penya mesesene o wa vifafa penya mesesene o nagbade tereji wo mesesene o wo tame bubu penya mesesene o nyape mawu medo akponu o nusianu le sime miabe mawu medo akponu nuo kata le sime nusianu ele Yehowa maushi yata to kwenye be na chu mo popo dareji na do jirehu na do gbera abe mi bia ya nami na ne ma oglo nyama abe mi fofore ne ya wi nami kaflachi ne ma fofore leke o gafia wi na o ne ma fofo leke o ge afia fofo na o e wo fofo yi kwenye gbedodora atraditoy gbedodora atraditoy aha gbedodora atraditoy aokatayi ndi ndofie elebana no gbedomra ala ba reyi be miela gbedodora yakwa atandemi non lo tole Kristo ma doko majiba madaji punao efie aba na ne kamali mauma tanwo na o sia do jiram chu mokoko dareji awe na o adole menala ta flachi nuke detoreo nuke nya o kaka efie ha majidama punao ba na ne kamali mauma tanwo awo nu kata ta flachi awe na madongo amo ta flachi wole do fo gbogbo kakao na moji fo gbogbo adaba popureka yako ovona yata le shale ya ejiji alo sese alo te kamere mojibe mana na nyebe bere kaklo za ododoa enwunyara kanao bere kaklo za ododoa Yehowa mawu atro mtinya bere kaklo za ododoa Yehowa mawu ayodo anana kpola masese apata wa manu beve ai pogo masese ukatanta na vemianu azumya pa jidapo le Kristo ta amen. Miato gbara manwola mi dakpe na ode wagbenya ta mi de kuku be na vemianu e na nanya na zumya fa jidepo ni yo kata nya kaka le towoji mi otorum mi onupom yema do gbara be wa man be klo nubla ni popo ne di na ogede e nana wa va zo pa da sedila le Yesu Kristo pan come amen. Majijigoa nyatere yoyo na yo program apanko abale nyakata mienya ina yenye gamasu maduna obage yiyade gamasu maduna obage yiyade alona nyedongo ye magbono obage gamasu na dona mbage yiyade maunya o hanya o kata megahano maunya o hanya o kata 059 642 9746 059 642 9746 Gamasu Mrakuku wonko klafi na miya yomche Mama Rose Jolobogame Mama Rose Jolobogame Mama Mrakuku nyake la shiona Mpada kuku dokumabama adonso le Kristo Yesu me Amen Tela be ale ye konya be avea Le didi me subo me be akpa ogake edeto Amen Edon feme Amen Enya be a evususu na me
nyagbe refugee Amen. nyagbe ya jakwa de Amen. marele to le ba jira be de ko to ipogbo ele mo ko na ku ka ke nyagbe ya fore titre de Yesu kon ko Amen. nyagbe ya nyame kala ni fo te fen ku yo ma to male junu de ka bli boya ni ha ma nyama fa me sia mina de te fare gaske go te fare ma bo ta me fu kaka di ocho na mai na vai wale ka ni matengbe ha e ga do nyagbe ga do se nyin to ha Amen. Yeho na do so na izine na ma Amen. iza ma una ko reji Amen. na gbogbo toro le gbogbo la me La Yesu pen koma. na ga kle awu ya Amen. e Yesu Kristo fen ko me Vamanam. amen Amen. Amen. Akpe. me ku ko ko ri Marakuku nkonyenye Israel Maweta na nabi. iza ma wieta na na vi Marakuku ye. akpe Yeho na do so Never manam. Akpe kaka. yo bye Bye. nyere fi ha makata akpekule Ukata wasi kaka. Akpe kaka. Nana kameli mau matwa wo. Ewo ukata. Yata koso no no shio. Maunya wo. Hello? Gamasu. Hello? Gamasu. Hello? Maraku wo nkokla fi dem yayomche. Hello? Gamasu. Hello? Gamasu. Maraku wo nkokla fi dem yayomche. Mwana chojeje. Kwa nado. Aha, sister Ajo chojo, maraku nyake la shona mi. Mwana kwa zinia kufudana. Maraku abe? Mwana kwa zinia kufudana. Yo fudam no. Zinia, vijiji. Ah, vijiji wanya fudam now. Oh, okay. Enya okata manase. Evia mawi nana. Wonto onunya mata na view. Wonto wonsa, onutete. Obibliare ke mata na view. Negbe Yehowa mawu deka. Yai navi. Yata efie ha. Eyine yo le program ya ji ya. Efe yo gbona pe wole yewa. Yehowa mawu anna view sia. Amen. Na kwese avema na ona mala Yesu pen koma. Amen. Amen. Yeah. hello Damasu. ai ya de Marakuku na lemon radio na miatan ado jesia. yo mara ku ri amado yo fi fila be vijiji nyala fudom nai ni ha mo wodo to nu ma unti ta do kuma ba magbe na mabe nenye be wa nyuari ya na jagba na wa gere ho wado jolo bogame ta bia mama rose ta fe mama rose apostle rose banya nyong ya godilare Okay. mai kanale joje yo fi fila ya vijiji nya fudom na ya mede kuku no nyua no wa yo no by 024 57 58586 024 57 58586 amana yom Yo, akpe. le ya doje le maperem Marakuku yo, akpe. Maupa maren kwa manase abe ye ten Hello? le kamo katam ta. Bofo maliu. Gamasu. ono po to bipo Maraku, anu pojo fika. hipo Hikpo marakuku nkore. ya kwanye Moses Gbadago Oh, okay. For Moses maraku nyake la shona mi. ya kwanye Moses Gbadago Maraku nyake la shona mi.
Eja se ma jabro ko yebe ma onya bro fi nyi a afufu nya faji. Amen. Eja se ma onya fi nya afufu nya faji. Amen. Ta ma onya dun so. Never manam. Egbe nyi sigbanto mo lo ko le TV ji. Oh, okay. Ta nyi mo po mo ke tla se mo no ko mo no po. Oh, Da ke mo po mo klunk ma pa ba ma lo ko le nya ko commercial na. Oh. Ta mo fa ya na no ji. Never manam. Ma onya dun so. Amen. Putore sa ya no ntiori. Yesu fo nkoma. Yesu fo nkoma never man. Na pa ko reji. Amen. Wanye kekeli na kele Ghana do kwa fifi afi. Amen. Akpe kaka ma na yo. 0596492476 0596429746 Gamasu. Oh, Margu, you get ya. Gamasu. Margu kuna yodi. Na yo Didi radio rema, alo TV rema, to kukure de ganema. Amule kajiza. Gamasu. Mega kano maunya wo hanya wo. Gamasu. Gamasu. Hello. Gamasu. Hello. Gamasu. Hello. Aka radio me redigere ma fi mi atafo nu a. Marakuku maroji bi odo flamation na magbona jijoga na mu na yodi didi radio rema na omna ma amokam na me ho le kaji to kukure de garema na yoko didi radio na didi TV rema na miata fonu vone shidaria ayega ano feedback na memi marakuku jagbagba. Hello. Gamasu. Eya de. Marakuku wonko kla fina miamche. Ko bless chopando. Marakuku nyake la shona mi for bless. Maraku nyeme po mi ko egbenye zigbanto me po mi eji jom de mi awunto. Akpe. Ma unya hi mi kona mi se enyi mi blibo. Amen. Ide kuko mi akpe mi awunde mi acha adofi mi acha mi do. Never ma wu oge esia. Amen. Ese na ma ko wo sia. Yo akpe. Ma une ba do mi ba. E mo hu ge sia. Yo amen. Kaka na nyu ya za. Yo bye. Bebe system nele. Gamasu. Hello, Emmanuel. Marakuku kwa fina miamche. My young cho strong Strong marakuku o nkore. How not a young young tolo. Akpela. How Malako, how Akpe. Ma yo nkona molo. na in Koiban Quenchima, don't you strong way? Okay. Marakuku ponu. Ta o how na kuharo to Comasamre. You come a Rajiria. Amen. Akpaka. Akpe ma una you sia. Okay. Ayasi tumnele enyele mako anodawo o konyisi famnele enyele mako. Gamasu. Good evening. Gamasu. Good evening. Okay. Ta na yo le program ya jire. Program a egbe imi do na nya Gamasu magbo no ba yi ya desia. Yo marakuyo. Yo marakuku nko kula fine mi ayomche. Maraku ko yen kati kafme cho ba me fedo. Kafui. Cho ba me fedo. Okay, maraku nya ke la shona mi. Maraku be en bele fude na nyen to susu.
Okay. I'm Malaysia no Cobra. Remember to there I have my issue of. Oh. Yamba Nadia Leke. Yo, Marakuku Miegba Dogara. Miegba Dogara. Azo Miegba Dogara. Aba the program ina nuga ha manye number dagare nwaji na yom ko. Mianu bobo to ha pakpaji wom sia. Hello. Manye number ha dagare ekaji na ba yom ko. Mianu gbedom da Yehowa ma wa shidege ma anyunyu ga esia. Akpekaka. Akpekaka. Yo. Damasu. 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 Akwalogboru koko. Edeka. Mamu atutu. Damasu. Hello. Yeah, Yo, Maraku no vike fike yanche. Amaraku no via yancho trebi. Tregui. Trebi. Maraku nkore. Who knows? Okay, Maraku nyake la shona mi. Maraku nyaba loktaku nyara kufurana. Aviji kufurana. Nkimanya. Maraku aba vijiji Maraku. Okay. Yo. Magachijo. Nyegba dogara Yehowa ma wa shidaga masia. Yo. Na kama sasa na mapo wa bale na siena. Ale miegbule na sena. Na kamali ma umatan wona. Ewo nu kata ta ashidaga mana osia. Aha. No ba dagari na nya yoko. Nyanu gbedo dora won bakwise ba Yehowa ma adashima anyonyo ga go asia. Yo, my papa. Akaka ma una ira. Damasu. Marakuku, unko kwa fine miyamche. Amaraku mi le mo na radio mi atapo nu alo TV na pamsia. Ato TV. Mawere, didi radio rema. Maraku mi la mo ne o. Mi kareja. La mo ne. Unko kwa fine yomche. Ma wanyera la. Yo, chodu kama. Mato buti. Okay, Maraku nyake la shona mi. Oh, Maraku wanyera shinye ba. Adokuna mala. Adole mala baba na yodom. Ma wiye doyola eta. Baba na to barata ye. Yehowa ma woge asia. Ajitu aspano. Yo, tana no toji na no mianko semsia. Yo. Ma wa shida ga. Okaro agbado. Maraku. Yo. Okaro mana ba. Wakare manogba masese na maupo wo. Asia. Ayo, agba. Masese na maupo wo ga na osia. Yo, agba. Oha kwalogbo nu Edeka. Oh, atutu adachi wo na o. Oha Gamasu. Marakuku na yodi didi radio arama alo na jo le TV agbo jo radio agbo alo na jo TV agbo alo na didi orema mi atampo nu amaro furam na mafie ala gbegbe Damasu Ayade Marakuku ko kwa fine mi ayomche No na ko gbaji bi ma senkos ya ba yonko yenka Etana machi Chodu kama Tuma hunga ko Okay nyake la shona mi Maraku bana to berara mi studio ta Nyasuku viota he ko pe pangloga fayame Oh okay yo Nyesisia nye gbadogara Yehowa ma ashidega mana misia
O konyisi famnele enyenene mako anudawo o bedeka mawu atutu wadachi wona o Walobonu bedeka Gamasu Ayata Marakuku onko kla fina miayomche ma yon to Tragui Marakuku onko Nkwanye Ali. Sister Alice, marakunya ke la shona mi. Oh, Evangelist. Anya hewo kapta na Glofia. Anya kuna Glena. Maraku didi radio arema didi radio arema na misia. Amen, didi radio arema na misia. Mauna yirao. Never ma. Yo, mauna yirao gbogbo. Mauna yirao ha sia dada. Do gbara tanya. Yo, mi egbe do gbara tanya mala ku he garama. Mala ku he garama. Tara nya to ku kurama. Na do gbara tanya. Yehowa ma wo ga na osia. Amen. Na ne kemese na ma wo osia. Yo, baba ku samala magato go manam. La ke ma wo de gele. Tara nya to ku kurama. Ma wo de gele sia. Yo sia. No to jimi egbe dogara sia. Yo masi. Yo. Bedeka godo. Yeah. Mawu atutu wadachi wona. Ye jinye daga fia. Hello. Onko kla fina. Hello. Onko kla fina wienche. Ma kuma changwa ganyo ko patient sopo. Patience. Sopo. Marakuku cho. Maraku. Patience maraku nyake la shona mi. Maraku maba nye small girl asokla mo ko ko nyanta nyana mo ko ta majiwa na do gbara miata. Mo ha vi o samara ta na ba ajiye jota do gbara miata yen. Ma wo ga na mi sia. Maraku wa pa. Yehowa ma wo mi toro ga mi ya wo ga na mi sia. Amen. Akwalogbonu bedeka. Nawo wo akwalogbonu bedeka. No vike mi amche. Hello. Mraku won kopla fi mi amche. Kamasu. Eya de. Mayoncho makonkwanya Veronica Doni mayoncho sakim. Marakuku nyake la shona mi sister Vero. Marakuku vinya nchuvi ko fantra. Eko jani gbodolaji ni chatafuka ka wa gbogbo madoe. Okay. Gbogbo madore kama lima umeten dana. Isalis. Está Vero sama. Te marakwe. Gbogbo madore kama li ma umeten dana. Yata to kwe nyaba na hu Yehowa ma ujise nyegbe dogara wonto egbon na rasiriga esia. Yo Menye number ha dagare noji na nye yokori nu yo lebe mia no won klegbe dodora ko nye ige anu nu fomchon ma wa shidegeme mia wonto mia ba die parase esia. Akpa kaka. Yo, mamnyo. Amen. Umagbewo, no binye umagbewo. No binye umagbewo. Amesi cho hefe mokpokpo dade Yesu ji umagbewo. Maraku no fike mi amche. Hello, kanya atusi datu momo yoyo tukbuoga. Cho pomaga. Boga, okay. Yoyo tukbuoga. Boga achupi Atusi datu mo. Maraku nyake la shona mi sister chupi. Yo, onyayo kata bona la. Ala mana tafa bona ni do jira maungu ama vaga nani baba. Tu. Nyanya posora fa ebo nyonyo na mo ema mya ko degba dodora bona. Oh, okay. Yehowa ma wo ga na osia.
Amen. Yehowa ma wa shidagama. Stronda pema anyunyoga ekaliga engoyiga esia. Amen. Akpekaka na notoji na nomyankosem. Yo. Noginya wuma pewo. Amesi cho epe mokoko dale. Yesuji wuma pewo. Hello. Amesi cho Kamasu. Ayada. Marakuku unko kwa kile myamche. Mtu Havi marakuku unko. Marakuku anya Mavis Sauda. Sister Mavis marakuku nyake la shonami. Marakuku nyefa mokoko munchi fedora kwela chini chakwa jomo toka taure so faraka. Maka kamda mani. Naza tu nyawa domo. Ngo na do baratana. Oh okay. Oh okay. Yes isia. Yehowa ma wa shida masia. Marakuku. Dora kama limamo dana o dagasia. Marakuku. Kaka. Apa. Kamasu. Marakuku yanko yamaki moto arusho. Marakuku didi radio remelo alo ma rewoma. Oh. Ka jo radio agbo. Emigano nwa omula nke a omamiela. Ana yoko jo radio agbo la. Na yoko di biare malo na didi radio rema Gamasu. Hello. Gamasu. Yada. Maraku Nkonya happy wonyu. Moyo tutajavu. Bensa. Okay, Fanuel. Marakuku nyake la shona mi chodu kama, sorry. Marakuku me ro to fe kolem. Oh, okay. Marakuku nyake la shona mi. Marakuku nyake la si nyabe ba ma de wonso. Amen. Yo ya ma one na gbogbo ya la si obe wa sun yan afi. Never manana. Na e aji doji yonam. Be ha ma to aji aka fuma asubo ma. Amen. Evelea. Futo hore nya me tiabe do wona. O sore o hore nya be tno de fe pling nya fe asu do wona o. Me nya gboro ra cho. O pon to ma gbo be na re. Me ma wona fe nu nya be ta me do de share ke nu gbo de share ko lo to nya wa ne gbo tre won to be taji. Amen. Be ma we de be ta nya de ku. Amen. Ta me do yi ke ma do de nya me ti aba do re. Yo famenam. Bejidu nya mauto. Avamenam la Yesu pankome. Amen. To kwenyeba na hoji ase. Esia. Amen. Na cho ko kata ndareji awe na osia. Amen. Yo. Okay. Kamasu. Umakpewo. No vinha umakpe ga ko gberegbere o. Hello, David. Gamasu. Eyi ada, marakuku won ko kula fi na mi amche. Nko ya to ya, mo fun to ha o. Ahe to cho ha bu marakuku nya ke la shona mi. Ya wa gwa ho ko ya ba da fi o gba so sele mi ta. A jora do gbere de fi o ta wo su sa ja ko yan gboji la. Marakuku yo. Marakuku masisia. Nye gbado gere wa ma wo ga esia. Yo. Akpeka ka ma na ya. Yo. Amesi cho ebe mo popo kale Yesuji umagbe wo. Amesi cho ebe mo popo kale Yesuji umagbe wo. Gamasu. Ayada. Marakuku won ko pla fi de mi anche. Onye ya blama yon to gbozu mo so. Isa blama marakuku gbeji na bi esia. Otu agbozu mo so. Marakuku nya ke la shona mi. Marakuku mo nya na gbedudu ya. Oji no mo fo o la ho tutu. Do ma gbeji je mna o. Oji ko la be sia gbe hijaga. Marakuku mo bana gara manu na. Gbedudu ya. Yehowa ma wi gagagara masia. Musan lashi ajrema la pamana wa mauna na gadudu na jilo unu sia. Obama na
ma we vo ho la Yesu pen koma. Amen. My Lord, you are worthy. 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 Damasu. Damasu. Ya da mara ku nko kla fi dem yam che. Maraku nyanko ya maki mo swaro te. Mara ku nko. Bala nyanko yonto aruto. Nyanko ya maki. Amachi. Okay, mara ku nyake la shona mi. Mara ku didi radio arama. Alo ma rewo ma. Awo magaranya more. Ka didi radio arama. Mabe. Anya magbono be. Aruto to kata ko do mpamu. Eta na woni ne ni na nyoji na fa. Aruto to do mpamu. Ana nyoji na fa papa. Yo, tamia do gbara mi oji na fa. Yo, atono. Yo, ma gagagara mo na mi sia. Nu itam pa no ba gudu ko. Ma ina gure ko ma usi ya gagara ma sia. Yo, akpakaka. Yo, mada atono ha. There is nothing all things are possessed by you, my Lord. Damasu. Marco nko kla fi dem yam che. Marco nko nyanya Benedicta Maria yancho Draku. Marco akati. Okay. Marco ku nyake la shona mi. Marco nyake la shona majiba na dugbara sonyo fa kokota. Tonya pelo honyo kagbeta. Na futo da shada for mweka tremola no to ajo to jula Kristo Yesu konkom. Amen. Eva mahuhu sia. Belongs to you. There is nothing man can all things are possessed by. Damasu. Hello. Damasu. Yada. Marco nko kla fi dem yam che. Yada. Marco nko kla fi dem yam che. Yada. Natafa. Marco anko yensama. My Lord, you are worthy. My Lord, you are worthy. Damasu. Yada. Marco nko kla fi dem yam che. Apono viwa atute tikota ya balaji ala bere to tikota. Oh, nya brachu. Apo. Number 1 fan. Like ya for abaganya ya. Bokona ba wele do jimelo kosa. Nya dakpere mawo. Marco shona mi. Onya kumanda kono de wanene ka de tumole kura chakura ni ko gade ko abana nyira tete professor jam. Be ndwaja. Mi dakpelo. Amen. Ebe tasia to na ji be ngaro na tasia na wana ko ha go ha ula ngaro tan be ne to to le no la ne be ma ngala ko ma no na ta ha ga ko atwa akhon du. Amen. Da ko nyam so ni go do le ko ta ba yalla ko da shi te ya ko mo wa. Papa na ki an ci ke ma be na no to ko. Amen. Nya bro achu akpe. Hello. Yehowa mwansa na katana glo. Yada. Damasu. Marco nko kla fi dem. Marco nyanko nya vaida yeti pomo atoko. Atoko. Marco ku nyake la shona Mr. Vaida. Marco ku vinyen chizi agana chiji apa venye obas panakor. Marco hina gbadura che ho mango banana vinya na chona. Oh. Yehowa manwo ge esia. Vinya mo chomo mabevi mo pa venye. Oh. Obas panakor machakoji maila ishilego mai kolibu over jamo ko vinya ya bloki agama la senta mabe ho ma una wafana.
TV jisenye nyama dakara jingo mawa sawo nufuna da nama masana mawo sia arakwe awe na madungo amo to sesanya gaka awe to pa nuku moji yata no mokpokpo ma be yeho ama atan we na sia amen sia amen gaka manye kafumo dagere moji ko na nya doje afachi ni o hiaba na no wo ma na no wom na miavia yeho ama adashi masia baraku yo akpe madakpe thank you My Lord, you are worthy. My Lord, you are worthy. Heaven and earth belongs to you. There is nothing I can boast of. All things are possessed by you. My Lord, Gamasu. baraku na do baratanye Maraku ba yonko nangbo. nyako nyamakila nye da progayo da do bara papa yo maraku masisia yo kaka belongs to you. There is something I all things are possessed by you, my Lord, you are worthy. Marakuku Gamasu. Yada. Unko plafi de mianche. Maraku nyako ya famo vinyavi motolakla. Yada. Unko gayonko. Oyo motolakla. Gayonko na make. Oyo motolakla. Unko. Unko nya famo vinyavi. Okay. Nyavi. Famo vinyavi. Linyavi. Afamo vinyavi. Yo, maraku nyake la shona mi. Aka na didi radio arama. Na didi radio arama namde awu na ndia. Didi radio arama la. Afamo linyavi didi radio arama namla awu. Famo linyavi la. by you, my Lord, you are worthy. Gamasu. Iya da marakuku no vike mianhwe. Ngonya Francis Dogbachi. Chojochi hota. Okay, marakuku nyake la shona mi. Oh, akpa ko mo ba matare o program ota kakpara mangwa. Ni chofinya foma komire ko ko afuva di la fama. Oh. Kala na do etana. Teto pomo ko tinye famela ba bobo kata la ni. Mauna adora la ni ofonkura la ni. Benyamamu ke mama. Masasana mawo awa ga na osia. Asia. Yo, ta marakuku na mie ovo manye kapomo dagara nu ya yom. Nu yo lebe mi anu ko. Ye go mount na afiemo. Nya akponu mo katango yento ashidaga ma de sha nyoga sia terapio kaka asusu ama kokko le miesa akbatora fime ama ba Gamasu Ndada rako wonko kla fi na miayom twe nonko na family nyavi wezo yada aga radio rema Afamoli nyavi radio didi radio mi afonu la nyama radio jogbo abem yen ko so anya igbo mala no nya ibanare anya igbo mala no nya ibanare bare kuku Signor Preve manyasam Wahanum. Okay. Wahanum. Majiba na to barotana. Marakuku yo. Majiba na to barotana. Marakuku yo gbadogara otano sia. Yo. Mawo ga sia. Family Mawo ga. Amakotea. Gamasu.
Hello. Gamasu. Hello. Gamasu. Ayade. Maraku onko plafi na mi ayomtwe. Maraku nyankwanya de mo yetu galo suta. Oh, okay. Maraku nyakela Nyankwanya de mo yetu galo suta. Maraku nyakela sionami. Hello. Nyakela sionami. Maraku nyakela sionami. Maraku nyafala magbati asisi esenya nyomo chuchumo bana to betani. Oh, okay. Yehowa ma washida gama na osia. Ma washida gama na osia. Maraku yo akpe. Yo, akpe kaka. Abo amakwatema nyebo ikanye nyano bi Adam chogalo sota. Chipo plema nyeto madan kata nye ha. Etenu lele reture. Akado kumajiba mana na nyeba. Nutoye yo mawo nanaka masese. Mawo. Nutoye nyato. Kana no samba. Nanyaba. Taflachi ehiana counseling alo aroundodo na nui matom na la na yom la 0244 156622 na yom la 0244 156622 jiko nya doje alaba makwese ba Yehowa ma adashi macha la Yesu pankoma madogbara apafia kle jirula ga ma gbagbe madak penao o dola yo kata yo fifia magbogbo yo enya yo kata ma sha maglo eso ela ba toganto enye unsan la shio awewe na madongo awewo nukunu kle jeshi mana madongo e ata o dola yo kata yo o me ide trongbo o me ide nanekegbo o Yehowa maubo yo blonya hare tomana ata nyamau segbeyanao na na mashia mafa tamadodo amashia mafa jimajiji na vemene la Yesu Kristo pankotre akola ma nyamau na were nyama kwesa ba wa yire nbu bware kegba ya dakpe olo o Yehowa ma nkube wa yi adakpe ata we abale unko degwelanu la Yesu Kristo pankotre akola ma amen ma jiba ma cho gapopo klega yibe via alaba ma abie ga tokea no but Yehowa St. Cecilia 93-year group, the great Agbasco 93, Maron Kumyaji, chairman 1, Sology, Godwin Sology, Maron Kumyaji, Madonku year group Akatanji, Agbasco 93, but Yehowa Mapa Manva Pachisa, Nano Miyaji, the Yesu Christo Pankotri Akolama. As on Yadada, Florence Ketani, Maron Kujio, Mabiawa Yehowa Mapa Pachisa no Gio, Yentopa Manva no Pakleo, the Yesu Christo Pankotri Akolama. Non to le Kristo ma uncho kuda waleho nanya ba Kristo mavawa miaga dogo ke enyemianovi Israel nanavi Maweta Amerikanya maunya dogbeda ye enomo gbonami mauna no paklebi zanenyo le Yesu pankoma amen.